Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kano kanya harimo kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Murabizi ko mu Burundi bafite ikibazo cyo kubura lisansi ndetse n'amazutu. Rero kuri uyu munsi byafashe indi ntera, ibiciro by'ingendo byikubye inshuro nka 50 ugendeye ku biciro byari bisanzweho leta yagennye. Rero ibi biraterwa ndetse bikanatuma habaho imyigaragambyo ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero hamaze gutangwa itangazo ku bashoferi ndetse n'abatwara za moto. Ibyo ngibyo byose turabihuriza hamwe no kuba kuri ubu ngubu bamaze gucururuka none bemeye gusubira mu kazi, ariko dore ibyo basabye leta ko igomba kwemera. Rero nyuma y'iyo nkuru tubafitiye indi nkuru nanone ivuga ko hari abasirikare benshi bamaze kurekurwa na M23. Si iyo nkuru gusa, tubafite indi nkuru ivuga ko FRDC yamaze kubuza abasirikare bayo kongera gutera M23 nk'uko byatangajwe kuri uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Duhereye kuri iyi nkuru y'u Burundi, abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Burundi bahagaritse imyigaragambyo yo guhagarika akazi nyuma yaho baganira na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi, ubwikorezi, inganda n'ubukerarugendo. Kuva tariki 27 Nyakanga 2025 bari bahagaritse imirimo bitewe n'amande leta yari ikomeje kubaca biturutse ku cyemezo cyafashwe cyo kuzamura ibiciro by'ingendo mu rwego rwo kwirinda kugwa mu bihombo. Abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange basobanuye ko byatangiye leta ibaca amande y'amafaranga y'amarundi 200,000 ikomeza izamura kugeza kuri miliyoni y'amarundi. Uwo munsi hari uwagize ati, muri iki gitondo twashyize abagenzi mu modoka, rero ahakorerwa ubugenzuzi ubuyobozi bwabajije amafaranga bishyuye, bavuga amarundi 10,000 kugera i Bubanza, batitaye kumva impamvu cyangwa se ibisobanuro byacu, baduciye miliyoni 1. Bagaragaje ko impamvu bazamuye ibiciro by'ingendo ari uko leta yananiwe kubashakira lisansi ndetse n'amazutu bakajya kuyishakira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Tanzania, aho ijerekani ya litiro 20 bayishyura amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 350. Muri iyi minsi abagenzi bafashe icyemezo cyo gutega moto, bemera kwishyura amafaranga menshi kandi bagatwarwa hari 3 kuri moto imwe, byaba ngombwa bakabajyana n'imizigo. Umugenzi ujya Gitega avuye Bujumbura yishyura amarundi arenga 70,000 kuri moto, ujya Bubanza akishyura 20,000, ujya Ngozi akishyura 45, abajya Kirundo na Muyinga bakishyura hagati y'amarundi 100,000 ndetse n'150. Umuyobozi w'umuryango Pasema uharanira uburenganzira bw'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko iki kibazo cy'ibura rya lisansi ndetse n'amazutu kuri za sitasiyo zitandukanye kidashobora kubura ingaruka zihagarika ubuzima bw'abatuye igihugu cy'u Burundi. Yagize ati, kumara iminsi 3 cyangwa 7 kuri sitasiyo humye ntibyabura ingaruka. Leta igeze ku 30 by'amafaranga y'u Burundi. Ubu hari abaheze ruguru bataza mu mirimo kubera kubura ubatwara, aho n'ubonye ukumanukana usanga wishyuye 80 cyangwa 90 by'amarundi. Ndikumana yasabye leta y'u Burundi kutumiza lisansi n'amazutu mu mahanga kuko ariyo ntandaro y'izamurwa ry'ibiciro by'urugendo. Ati, kubaca amande no kubahana mu gihe peteroli itaraboneka ntacyo bihindura ku myigaragambyo ndetse no ku mafaranga acibwa abagenda cyangwa se abatwarwa. Ku gicamunsi cyo kuri ubu wa 29 Nyakanga, ubuyobozi bw'iyi minisiteri bwahuye n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bemeranya ko imirimo ikomeza ariko ibiciro by'ingendo bigakomeza kuba hejuru. Umugenzi uva muri gare ya Bujumbura mu Ngagara ajya muri Gitega yishyura imodoka amarundi 25,000 mu gihe igiciro gisanzweho leta yari yaragennye ari amarundi 9,500, mu gihe ujya Ngozi yishyura 50,000. Ariko bitewe n'abagenzi bari bamaze kuba benshi muri gare ya Bujumbura,
kuri ubu ngubu tariki 30 Nyakanga biracyagoranye ko imirimo igenda neza, hari abagenzi benshi batarabona uko batwarwa. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyabujije abasirikare bacyo kugaba ibitero ku birindiro by'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubu butumwa bwa telegrame bwanditswe n'umuyobozi wa FARDC bumenyesha abasirikare ba RDC ko bagomba kubahiriza gahunda z'amahoro zikomeje. FARDC yamenyesheje aba basirikare ko umwanzi nabatera bagomba gusubizanya imbaraga nyinshi bagahangana nawe. Tariki 19 Nyakanga 2025 FARDC AFC M23 na leta ya RDC byashyize umukono ku mahame ngenderwaho agana ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Katari yabihurije mu biganiro. Mu ngingo ziri muri aya mahame harimo ko impande zombi zihagarika imirwano burundu, aho buri ruhande rugomba kuguma ku bice rugenzura, ni habemo kugerageza gufata ibindi bice. Icyakoze aya mahame yagiye akomwa mu nkokora n'ibitero by'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya RDC ku birindiro bya AFC M23 byatumye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Warikare hubura imirwano. Mu cyumweru gishize AFC M23 yambuye Wazalendo agace ka Murema, groupement ya Nyamaboko ya mbere muri Masisi, nyuma yaho igabweho ibitero na Wazalendo muri Ruke ndetse na Katobotobo. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko guhera tariki 29 Nyakanga AFC M23 iri kongera abarwanyi mu gace ka Kateku muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Warikare, mu gihe ishinja ingabo za leta gutegura intambara bundi bushyashya. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riherutse kurekura abasirikare b'u Burundi ryafashe mpiri mu bihe bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi batangiye kurwanya AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu Gushyingo 2023, yashinjwe cyangwa se mutobarire hashingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare mu bice byo muri teritwari ya Masisi birimo Mushaki, Kirorirwe ndetse na Rukara. Hafatiwe abasirikare b'u Burundi barimo Premier Classe Terence Ndikumana, Adjudant Chef Nkurunziza Richard, Ndikumasabo Terence, Adjudant Ndikumana Felix na Nyandwi Christrome. Nyuma y'igihe gikabakaba imyaka 2 aba basirikare bafashwe, amakuru yemeza ko AFC M23 iherutse kurekura abarenga 20. Ubu ngubu bakaba bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cya Muha i Bujumbura mbere y'uko basubizwa mu miryango yabo. Nubwo batarataha mu ngo zabo, bamwe muri abo basirikare basuwe n'imiryango yabo, aho rero bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarihakanye abasirikare ubwo baganiraga n'abanyamakuru mu Gushyingo 2023, agaragaza ko AFC M23 yabise abo Burundi ishingiye ku kuba abarundi basa. Yasobanuye ko ahubwo ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara. Icyo gihe yagize ati, muzi ko tumaze kubona abo muri Red Tabara bari muri M23. Abarundi ntibasa. None se umuntu yambaye impuzankano akavuga ngo nafashe umurundi, wowe uri umurundi, uwo murundi mutava mu ntara imwe wamumenya gute? Iyo ni intambara yo kwica mu mutwe. Ubwo abasirikare bafashwe mpiri barekurwaga, itangazamakuru ibonagana muri Gicurasi 2024 basabye imiryango mpuzamahanga kubafasha guta kuko leta y'u Burundi yari yagerageje kubihakana.